Nibatbat kan na niyo ani, ay pariman na su taon niya mataluto. Rakwawat patakam yapat ni karwa. Macita ko pa ukagli nga may tatanak do, may ngaran so si anatukon. Umatsirad yatawam, yam yan so, ikakapatan darano so, ikalima daribo no, ikaduada latos no tao. So ikamimin no, rurugwanda, ad ketanungaran no kagling. Akanungaran na ni amana. Uni mamiring kwa chiri nga aputi nga tuam, akmara ni arda kanu adiyam rumay gerug. Uni mamiring kupam, akmara ni mi karyag. Siraran nam mi tatanak sirado sarapan no lilisnan. Akanu apataka umalalam, akanu kamararakan. Amiyanwanud subaywanud. Umiyanwanud atawam unipasakinadu kapyapyanam amyanso ikakapatandaranuso ikalimadaribuno ikaduadalatos. Nutawa makatanengdo anuda piyanwanudin. Sira nam jinagpianso aktukto sira machilu-chiludo angayan nukagling. Sira nam ni pasakina sirado kapyapian. So ipanumadan nira patanangan dia mataduto akan ukagling. Di pa ni mga lalar sira. So ikano yung da abuso kararatan. Macita ko uti siyam sumalap doanit. Yara nam yanan no tumiyuno nga mapasarya ciri-ciring na iya mataduto. Ay pijimuang nado pi chama matawan na. Kado pi chililian na. Kado may katar-tarak so chiri-chiring do karawan. Manyir nga amdululusam, ano din nyo siya matadutua irarali. Taya namaratangu araruna no ipachichina amapikapya pinpinso tao do karawan. Suraralayan nyo no ini mga maugustuhan nita kanu tirama kanu awa. Kanu turungan no makakadya at budaranum. Maniring wikararwano tisam. Yara na mabalin na su rakwayla mingaran su papilun. Taya na iturudo tao ya mapasagpya na saki adayopun. Maniring wikatatlo no tisya amlululusam. Amrarali no malalama kanu kamamaganan na ni padikatan na so rorogwa na kanu limam ayupin daw masurya saki niya mataduto. Usakiran nam suri-surian na niya mataduto. Suikabo no kasyasyan na niya. Upagluan na so ayuyupin no piwiyawiyan nam pasing-sing kadan na siya do tangayin nuarwatisi. Akanu kaglinga matemtem no lilanu apoy. Uamra so kangangida aubam jim tadami pangiti nga to. Sirara na umraralino umalalama kanu kamamaganan na kanu adketan no ngaran na so rurugwanam di siya makayak na nga makajijusu kataw-taw dado apoyang. Inyuran na umunot do ciri-ciring niya matadutwa. Di nalilisyo na kem di yesu atawam makuyuyat kamu pa umrarali niya. Makamiring ko pa so ciri nga apod tinga to. Maniringam amiyapos charuyaw katiraku naranano sarasarida no. Mawakwak no vari ni yesu ataw. Suvat-vat kan mo do ciri nga iya. Maniring usirem, manuyong ukakabus naranano rik-rik nada. So ipiwalam darana, taamian sukakunungan no minarik nada. Mayrat tatangam makacita kusu asaka, malaba nga cinalaba, gisnan no, akmarani itawa may sakop subuawan. Ami pinanso matar makukerdas. U asa katinsam makubuta apo do panaralayana tumawag do
umilis na do cinalabang. Manirangam lululusam, yara na maratangu araruna. Sunay kanuyong rananu mua kudu karawana yara na maraku. Sumangi mo lang niyan rana siya nu kekerdas. Karawanam langin na rananu kekerdas nanu amlis na do cinalabang. Akalangin na naso mua na do tiragum. Makacita ko pasuas sa katinsi, apo do panaralaya na makubot. Akman sangguri, tami pinan sumatar makukerdas. Karawanam amyan suas sa katinsi, ato malamurong no apoy, ami tutua apo do patanatanangan sunakem. Ato mawag do may pinan sumatar makukerdas atinsi. Manira nga amlululusam, tabarin mo no kekerdas mo putaw do tirahum. Tayar na marakuwa sino putaw. May ratatangam langin na nanutin sino kekerdas do tirahum. At umavarso putaw aasino kayo. Akapanginas siya do pangangatasan so saki. Wiran nampi wiya niya mataduto. Uputaw aasino kayo at desendanado sirino ilida. Akatasana kapitutunurala apudo pangangatasan so putaw. Suicak mani ayo aumangup so karatayan. Ukaragam nam mandadu kawakan.